Agar-agar jamet ni kuaban pensengau biang ifi kekin ke jomblay. Ngangat bios ngai kini kekin ke jomblay brain kurkun pelak ifi. Pelak itu agar-agar cakap banelap nomor ngismau kya nam ta jomfi. Pupun ifi kisamla bish. Dia magi ai juga agar pertai. Dia magi ai ki bin simpaman kita ya ke cingim jomfi. Kat banelam ifi syakapop. Kat banelam ifi syakapa pini maka cingim ke bawah ya. Ke badi dok. Ke badi kencang. Kebaya ya. Takarau itu ingin bikin kisah kibak kolatan. Takarau setan udah senang kediat por. Takarau juga jangan por pencat. Ya kecingin joki sabra, joki long kemilong pa, joki long yang set kiba per. Ye doi figi culai pen dua kilong yang set kiba por ya tufi. Pepom kiba jam. Hakili kisah kita kirempai yang kristan. Pisulong kristan. Tangan yang mereka balang. Rai pikir mak yang kita jingkrak ke bumbar ke masjidnya akan jingkrak jopi pikir Yesus yang U Trai Jisu namar banggan bayar fi yang jingkrak ke bumbar ke masjidnya baik ini lapor yang alami fi nak kau nak bentar juga tinggal jomplay ke bawah kuai pelapan keren agar jambet keren ke kenten ke bawah U Trai Jisu ukuran sekitar kipreu kibar kentas kita ciprem ke jongu kibar kentas ya ke gospel kibar kentas ya ke jingialap ya ke tinggal jomblay sekarang pulih pihak agar jambet ingin ke tinggal jomblay kau kumde ke tinggal jomblay agar ke sipojong ke gospel Lukas ke dekat ke bakandre uji suang kumde jarbas kau ya pius kau ya bajar bakentah ya piu kentah ya bajar bakentah ya piu kentah ya tol apa ya balai kau kapan pulih ke tinggal jomblay kamu Jisu ujar jar kibasnya ya kita ke tinggal jomblay kamu kipriu ke jomblay kisakri ke jomblay kialap ya kita ke tinggal jomblay wang kisnya ya na uji suang lala kita kibasnya ya ke tinggal jomblay kimsnya ya na perkirakan tajam tu berapa ya na lala pisnya ya ke Bible ke tinggal jomblay agar jangan kepinginan menyalap nyalap ya ke tinggal jomblay lala pisnya ya ke tinggal jomblay pisnya ya U Trai Jisu Khrist lala bikin tajam ke Bible ke tinggal jomblay bikin tajam U Trai Jisu akhirnya kisi bumbun kibril kikentan ya ke gospel ya ke kubar ke bapa jomblay kibril ki gams notunat panema ke dia ke cingim auria man pagi ki film auria man pagi ki film pertai ki bapa aja mentoya ki ya kini ki cukentat kibril ke cingim joki rai katba rai keren ya ke gospel juga cipedem katba keren ya Jisu nong pedem ki kentat uji suang lara pi kentat yang tak ketin ke jonga ke bebias ngau ngarungan kentat ya pi kemana ke tinggal jomblay kau nak ke gos akan kitab Genesis akan nong ke bandreu akan mau rumah layalah ya ke cingkrak ke pemberi kibril bikin pai sini cipelem ke jomblay hendrai kibril kira kentat ya ke gospel ya ke ciemot cukup jomblay agar ke jambet kidon ya ke batas ya pria ke tinggal jomblay lapi kentat ya ke tinggal jomblay beradab kentat ya U Trai Jisu tidak kibril kibar kentat ya ke tinggal jomblay kita kibril kibar jet ya ke tujuh kita kibril kibar biang ya ke mandu setan tidak mau rumah layalah cispar posnan bagi kibril biang ya ke cibril mai jomblay kirwan sikit-sikit ke babat nak auria nak kelem nak thaka syukur hendaknya tu pikirkan dia berkirakan tagai mardor ya kena ketinggal jomblay ya akan tak mardor ya cibril jomblay pergi ketinggal jomblay kau agak kita problem dengan kemenikung kadang kemar pusau womblay ya kini kenterung kapal pilih yosngam ya ke cingkot jangan pilih buksunya mengas kedari kati bimla bumpatnya ngap yang bisa dia bimla buksunya wang kadang kapur
Om dan pakai kau galat yang beliau dan yang beliau. Bagi your life. Bagi zaman pai sampai. Nak kebau, nak tinggal sampai, nak gospel jong Lukas. Akan nong kebakan beliau. Lalu orang beliau akan ikut gospel jong Lukas. Wai day baru sepau, wai day baru. Baru dia beliau baru sepau day baru baju yang siau. Ubat jurung jika ia kejong belai. Nampak sudah serang bau dunia Abraham kepada juga jingit. Wah dengan dunia Abraham ngangai nganam sakentat. Nganyo baca kebenar. Let's say don't appear getting a bar. Let's say that he is a Sam Trophy. Kita ki missionary. Kita ki evangelist. Kita ki pastor. Kita ki apostle. Kita ki amalai playing ye pi. Hakas ki ke jong ke missionary jong play. Lara pi pedang. U Trai Jisu Khrist ye pi. Kuba pi kentad ye kiri ke jong play. U play sa kentad ye pi. Hakawai ke ski. Takkanlah urus bawa kentang. Hendak kasih ke bau liap. Kasih ke bau tukar tasim. Upah sedujok. Ukhamya. Wajah ke penang roh. Ukan diterat. Wakum lang apa segera kecaka ke bondai. Kecaka ke bangiu. Kecaka ke bakurjan. Kecaka ke bondanam. Ke bondan ke jinsuk ke jingkeman. Namar bau urus bawa kentang. Omdai bau urus bawa wipan jalan kelas. Bodoh. Pokurjo, dan bam. Ondai boy pen, Hendrai boy pen dia kena ke gospel juga cimpedem ke jong turai. Ipan dia kena ke tin ke jong play. Ondai, haka cimpedem ke jong play. Haka si ke mayam khamya ke bleng. Hendrai una ram saras sukoto. Nye jupi, ama lasnyau, ya ke tin ke jong play. Una pujana ke dole tu, baiklah say so maraulaim, ya ke ciem ke baru play. Kasih ke bawah ya, ke bayar ke tinggal jomplay, kon sebelah kentat, ya kaya yang dulu rasaras, berangkat jomplay rasim ya ke mesip juba layalam kesadam jong Abraham ke Abraham ke kerajaan ke pedang, ke kerajaan ke ciembot cukut, bila bentuk ukram kentatnya ke gospel, jangan tahu Jisu Khrist, ke gospel jong Markus senang ke besar, wang bagi kita southside kita donat. Kita yasnyau, ya ke kubar ke jomblay. Kita yasnyau, ya ke tin ke jomblay. Hendrai kem pedang namar bagi ke kedua ke cinga. Bagi ke sakran ban ya ke tin ke jomblay. Wah kita gila, kita donat. Kita yasnyau ke jomblay. Hendrai kem jay, kita member komkar ke tin ke jomblay. Pat kita gila, kita donat. Kita yasnyau ya tupi. Kita baca ke berkai. Lama populer ke gospel jom Markus nang basau. Jisu Khrist akan khat ke bakado. Wong ya ke donat ke bakado. Kene ke donat ke biang. Ya kene U Jisu Khrist. Kene ke donat ke bakra ke babat. Kene ke donat ke biang ya kene ke gospel ke jom Jisu Khrist. Nye tu pergi berai kiri kisi. Ya supang badinta kanyam. Ya supang badinta daya kebalan. Henrai ki kapan mati ke cipri mai jong play. Ngarung aculang teng kumta. Sudah naik kebalan. Sudah naik kanyam lengap dia ke Jingialap ke bubut. Daya taos lewat kendai. Ke bangawatnya ke kemat ke jong play. Nasyam. Terkena awak terkena jaga. Pasaki yepi. Ya kena ke Bible ke ting ke jong play. Mereka Bible ke ting ke jong play. Kau palai bagi kentanya ke gospel. Kau nak sidi. Kau ke apostle Paul. Aku bilang ke masau. Ke dekat ke masau. Kau belajar ke dekat Thailand tak malah. Ini cuma berkat. Jadi lagi ni lomba ke sama. Kiramba. Katba kirap Yesus. Ya ke dekat Bible. Kau malah ke dur ke jong Jisu Khrist. Ya ke dekat ting ke jong play. Kau malah ke dur jong Jisu Khrist. Biblia isu yang ke dekat ting ke jong play. Namar ba. Rasa tak malah. Swim juga jinggen. Rata malah ya pi. Biblia isu yang ke dekat pimim cokat kum kade. Belajar live. Bila ke dekat ting ke jong play. Bila kentak nak dori ke dekat jing sisa. Pegang ting ke jong play. Kau play wrong. Haka kita buat saya lalu ke pasau ke dekat bandreu. Kalau pencet ke panjang cenga. Namar bonton ke cinta. Ya ke dekat ting ke jonga. Wangarungan kentat berdua lagi. Kita belum mendosat ya. Nama tak jonga. Lalu pukul belum dilunduk ke jong play. Kita
itu fi, kita share itu fi. Lalu kita nimpak gosnya, ya ke Jingialap ya ke tinjong play. Uji sundon, hata kata tarik raja bialap. Berkali-kali ke season deh. Kali-kali ke support deh, ke bangi ke beri jomplay. You want man witness, you try Jisu nang pedang. You want man Jialap you try Jisu. Atau pedang ni you try Jisu. Ne, bikintan. Aku akan si ke bangaran Jialap. Haltepo, hapom sning, ngelongi kiri kinten. Lalagi pendiang you aktor ande. Kibreu kirwan kinpet, kiri pun kiri siap, kiri kyntaid doktor, kiri syundurlan. Hendai ada pendiang you try Jisu ne. Kyntaid pet kiri Mpek you try Jisu. Pupun kibreu kiri kunta, kita ada kijaga kiri kiben. Ya ke Jingialap ya ke tinjong play, kiri kiben. Ya ke cipribai ke jomplay, kesawan gepor mo play rul kiben ya pi. Buat kyntaid, haba bias ya ke tim ke jomplay. Ngara pancur ya pi, agar ke jande. Ya pi kilang kebilang pa, ya pi kirang pa. Buat kyntaid, wasnya haba biam. Ni gasmat pada Jason, na cepat Jason, ngal boy pada Jason. Hendai lara pi boy Jason ro, lara pi kakak kabumut, pi kyntaid yang Jisu pinobio ya kebeneng. Bikin tinggal jomplay, kekeren kagama betul nang kebestop, cipau. Kalau tuan wai bro, bapa balai senai bro. Itu binra yang kapau dang dua wangan jomplay lawan. Bola yang keren yang orang tu pakot Simon Petrus. Ular lagi jomplay ban keren. Bola wanu yang Jialap Jisu. Baru udah bro bapa itu bi bekerja koranes. Uksiam kyntaid itu bi ke Jialap jom Petrus. Bola pedang ringkat ke yang jungu. Uksiam kyntaid motor yang U Trai Jisu. Pitebem, terima pergi makan daya Jisu, keperluan Jisu baca lagi di pla, haji sampai Jisu baca lagi di pla, terima pergi baca lagi di pla, hendai usah nanti jangan jompi, banyak putri yang kejaga jangan jompi, mana baju yang putri, nampak jangan jompi, hatong jompi, berapa yang dibayar san jompi, kira banyak putri nanti jangan jompi, pergi lagi di pla, ondan benar. Kita U Trai Jisu, U Trai Jisu sudah kyntaid, bantulah kami pelawat jasna mencua, bersya, nam tak jonga berjumpi, banyak menendek ke banyak pelih ke tinggi jomplay, yang nak ke sisi Yohanes, hekelenang ke bah, hekelenang ke besau, hekedekat ke bah, sausan pelih-pelih tu, beka Bible kau bah, kami simbaro, kami play Jisu Khrist, kami no play. Kami simbara kami kyntaid U Jisu Khrist kami no play kada yo setan wah kini kisi kira dia don itu di sisa laton itu bi pun diberi kyntaid kisuatan jipen kia kisuatan jikerku hendai kyntaid U Jisu Khrist kibani U Trai Jisu kidon tangkan dia kiban kerapa bersyare kedonat kidon tangkan dia Kibon kibra kiwanya U Trai Jisu dalam dan juga Jingialap pakai cincin kiblong ya U Trai no pedang kumi wetan yang yu sakri hendai wala kata U Trai junga jumpim cina kyntaid jangan api kuno Mpk.LRngaid U Trai kyntaid jangan api hendai bagi kyntaid U Trai Jisu Pida baka pocong lolo kapal ka kerana cikitab Genesis kau bau luar melayani kibayang asam bagi nak pentaj ke ciprem jomplay wong mino ada kesodam bergomara buplay sepencet no kaya ke pekyntaid ke sipeni bay jomplay kira kyntaid ya ke cikran jonglon kira ya ke cikran jonglon kaya bau cukuran beria keren kai hendai ke jasisa ke cipencet jomplay nomor kira kyntaid jomplay Bitadan, haka kita jumtona, uplay rombo berpencot lagi nebe, perempat juton, haka adu kiri kisi, kum kesnong nebe, kabak kelapa buat pro kawai kesnong. Biar lagi kan nombor selong juga, kita dunia pesan, kikestan, lagi kelapa buat si channel TV, kini kan nombor selong juga kan nombor, nene kini kan cerame kini ajongi, hendai kipon tangki kikestan rumyam, kipon tangki kikestan. Kibom tip ya kene, kibom lain kitup kene kira kyntaid ya kecing sisa, lalu keren ya kecing sisa kira keren show, kira kyntaid motor ya kecing, ya ban keren ya kecing
tu ke jingsa ke jongplay. Tak kenal kita yang kena kapor, ban keren ya kena. Kena kalau ketin tu ke jingsa, kawan pengkelai pi, kawan pelajari pi no drugs, kawan pelajari pi nak kauria, kawan pelajari pi nak kecipang ke sistem, kawan pelajari pi nak kecil, jai tangkan ni. Kena ketin, kawan warna friend. Kena ketin, kawan play right, di pria makin sok, ngai tu pi atha. Ya kena ke Bible ketin ke jongplay, hendrai pun ngai tu pi ngipoch kondom kan surat ya ke Bible. Hakwai ke si ke bangalang leban sakri, hakwai ke caka, banaruak tak ke yengom to ai ke Bible. Bat gadon ke Bible aja hendrai ngapa ban. Bagi berapan ngai tu pi ke Bible, kisah ngai tu pi ngakan tertap Bible ya tu pi. Me tangkap pum. Poi ngai tu pi. Namar play ke me namar ki kenta ya ketin jongplay ban pule. Tak kadau ki chat apa ki kenta ya ketin jongplay ban pule. Play yo saya wong, lagi namar ki chat namar ki kenta ya ketin ke jongplay. Lagi kenta ya kena penam chat. Pilih ke ciem ke makhot, pilih ke ciem ke makentang khot, pilih ke ciem ke baru play. Tak kadau ki kenta ya kena. Kita nama kapur, joran ni Old Testament, kepada kita jomplay kong, sipon kita kerja jadi cipri bay jomplay, bagi beri kita bay, para kapur joran no angai tu bay lot semua penjat, ya kesenang nebe, para no joran walek Jingialap, bay lapor penjat kesenang nebe, para joran walek Jingialap kira-kira kebomor, kapuro kesenang joran nebe kasar jenis, nadu kimeran nadu kiklong. Nado kirang baik sama kia satria kia bikin bay kia yang kemat jomplay kiam bapun jat kia genong bajungi bat kini genong bajungi kam long konta ye tupi hak por corona ngai tupi hamang ayat yang sikam hakam layos nyau kibre ke bok tuai play kibre pun tuai play dah por corona nama kisah tinggal corona kisah tinggal play. Settingnya pura, settingnya kecil. Pi terkenal itu pi. Kalau tu ini setting pura, settingnya play. Mereka payah play ni kental. Terkenal kibreu kini kisah syukur. Hari kita mengacu itu tinggal jomplay. Waplay wangan pa, yang kecil turai ke bapakla. Hekta kibreu ni makental, yang kecil kibreu jonga. Ublay sapa kini kisah ublay pa. Berkabar aku jom kecilin, lara pia pa kini kisah sana pelat. Sekarang pun kibrikam, ada lagi yang lagi penting yang apa? Yesaya pun tahu. Uji suruh penting naga gospel Lukas long kebakaran dekat kabar pau. Wang itu baru sepawang, lara pangno yang kami sinjome kini kecantik kini kijonglo kini kibamila kere lupa, pamila don lupa. Piki suang ada pando, lalu turain pando yang kecil piki long kemilang pa, kisah lagi berada di yang Motphran. Biasanya kini kecingkiran, lalu pando pi, hatu gitu spaki pau ke bapidan, nege kecingkiran tiap jom pi ke bapidan, hatu kini kejong pi se, kanam dari kejong pi, pinam la bandra sebeneng, pinam la bandra, ro, tak kenal pipin bagi lah kejong kecingkiran. Nama hari ini apa? Nyapan penbay, nyapan penkre, nyapan super play. Wasnya serong, wasnya biang. Tiga juga ni kini kekenten. Mau ke donor kesuai ke bom piang ya ke kenten jomplay ke bakentat meror ke kenten jomplay. Ke donor mau, ke donor ke U Jisu Khrist. Boleh kini kisi itu bagi bro. Lalu kini do krem ke cingle, orang kebayang. Dan gambar le. Tak kenal ni dan ni kena jaga. Lalu keski ke bagi biang ya U Trai Jisu, ni keraben tangkap sungai. Ni dah leru, ni apa kongoro ini deh. Kan kum kena ketin ke jomplay. Nyanyi, lalu naru ngaben kan kum kena ngam dan ni kena jaga. Penyelap yang kena ketin ke jomplay. Ngelayap ni. Nyandai bro bela balu pa, ngelai bro bela cat bela ren, bela melong ye, bela ngop. Haki Jisu bapa pertai, hendrai U Trai Huan mencet kumena. Nyamdai beri badan, ia kecinang jistat. Hendrai itu bi U Trai Huan mat yana. Mereka Bible ke tinjau beri koba, beri Huan mat ni kibru, kibabi kan pelongoi kistat jangka pertai. Dagang biar siapa yang kena Jingialap, buat kita buat play kita orang cumpi, lalu bidan heki kali.
jingpen. Lai biang ni biskar begini ke tim ke jomblay. What kyntaid. Ini dari mereka cakap balen entertainment. Ni ban pemberian pi keren. Ya ke cisha kebelum kini ke tim ke jomblay. Ikiran ni ke cisha juga ke tim ke jomblay. Tak kena pergi berkim cua ke cisha. La syata pala. Biasa mereka candet, ya mereka Jingialap, kyntaid U Trai Jisu, kesedon kepala nabi kyntaid U Trai Jisu, U Trai ruangan kyntaid ya pi, kyntaid ya pi, pipi dan bupon kibri kiba kyntaid ya ke gospel, ngetui kecingim cungki kalau kebak kordet, kecingim cungki kalau kebak ledai. Kecingin cuki kalau kamu sosat kita kibri kiba kyntaid yang kecipini mei ke jomblay biasnya warga ni kapor ni pun konor tadi kiri ke Jingialap kiri ke canmet lala don na plan jomblay kiri ke canmet maka kiri ke jomblay kakta ya pi tote pemusim ku jomblay kuran ya pi udah ngekiran ya pi mat beliau wasgodaran dan sini sikman menginjau bantuan yang tak jompi ngak kemauan dia kapor banget kelak kebubuk ngetupi katon ke Jingialap ke makrau naik sat ke tupi ke kapor ke bangai wasgau ya ke Jingialap kumbayalap kume naik sat apa dulu jonga mau ada ngalai cakman ki pro jonga cer ki banyak aksong wak pastor Henry ni tupi hadir bang katon ke jaksat ni tupi katon ke cingkentu ke tupi apa dulu jonga bangai cakman ngalai hadir bang ngalai gayo ke cimplai bangarong mentakum ni nama ada ke cimplai ke jong Trai Jisu nama bang semla kyntaid U Trai Jisu Nafsama kyntaid, ikiri ke Bible ke tim ke jomblay, bani am ke kumgari ke tim ke jomblay. Biasnya ikiri ke por, kau ki para ki men, ikiri ke por ki mesin ki bakoror, wan sini sikmani ya bantuan nam tak jompi, ke Bible ke tim jomblay, kau mai ki nong krong mai ki nyuti, kilai cua ke ma jomblay, kilai cua ke ma jomblay. Ublay orang pagi tu bro cuba kem ke bumut. Ublay orang pagi tu bro padang tai kumau pongsut kumau. Uma pongsut kumau kumi ublay pek ringkan pada ke jimboman ke pongkla ke bumut. Ublay pek ya kini ke donut. Kabangi paisha dah kini ke donut ke paisha ublay. Kabangi kyntaid ya ublay. Ha kini ke donut ke biang. Jaga daun Trai Jisu kai pek kini ke por. U Trai Jisu ayah pi kini ke cipini mei ke sakuna kini ke cipini mei ke sakuna cingi ki balong ke chandel ke cipini mei ke salong stay ki kunisel ki balong ki ciu ki balong andai hapon nong ba Jerusalem nah ingin beriang ya tumi mana malawan syai ke kasih ke pompa juja ke percaya ke Bible kan saja Fikir ke Bible kau ke perasaan jiwa kami yang enak hidup. Kada ya benar. Buat piang apa pirong, pisau sah kan mana negara ke pertai, pimsa kada pertai. Ubreu nama apa pimsa, ane pertai. Nama apa somsa kan mana nangne. Piang apa tiru ya ke benar dia pisah tinggal jompe, dia jinggon jian jompi. Henry pila tang dah ke bagi piang Jisu orang orang kelinci ke jingem bagi jing sisa. Jisu orang ngalong kelinci siapa benar. Ondon ba balek siapa lele tandanga. Biar balek siapa yang tandang Jisu Khrist. Ondai dah kerteng jiki pacong fi. Ondai dah kerteng jiki men pacong fi. Ngetu fi ngado di pacong ai di temen basan. Inoma banai peleng yang ngai tu fi. Ngado dan keren lo ya kata. Hangi fi keren ni ke Jisu. Hendak dia tang Jisu banai peleng. Biasa kini ke pori kini ke Jingialap buat peleng. Kau kisamla. Kyntaid bersenrang, kilong kami kilong pa, buat benda, wan sini cikmat yang penkondor tadi kini Jingialap. Hallelujah, hallelujah. Ina bipi kini ke porwan sini cikmat yang bantuan yang tak jompi. Biasanya kini ke tim ke jomplay buat benda ke donor jompi. Lala bipi benda ke donor jompi kini ke donor mau benda ke donor kusui tu pedang. Yang ke gospel ke bab kyntaid U Trai Jisu ke bab kyntaid ke tim jomplay. Biasanya kini ke porwan sini cikmat yang bantuan yang tak jompi. Buat benda, buat pensengi, pensen U Trai Jisu, segala ke cinta juga tim ke jomplay. Wan sini cikmat. Biasanya kini ke por kilong kemilong pagi samla kirang ba. Wan sini cikmat yang penuai no. Hallelujah. Biasanya kini ke Jingialap wan sini cikmat.
Bila kuah bang lain nak kiat, bila kuah bang lain nak drugs, nak cimbelin basmil. Ni tu pimdan nak koi kalat, datang Trai Jisu balap berpelaj fi. Lalu pim kenta je Trai Jisu kena kecembe pinioi ke cimpelaj. Lalu pim kenta je Trai Jisu pinioi ke cimpelaj. Wana kena kecembe pinioi bantuan nam tajung fi. Ngai pios ngai kena Jingialap kena kepor. Blender kui pingin apa kena kepor sipor nam tajung fi. Resident nak pergi benda ni ke cimpang. Bila pasumar, hai kilong bila pasumar ki doktor, bila lot dikilat, bila lot jaga pisah, kabubun, ndai lada piwan akan ke jamin, how Trai Jisu tu kedon jumpi, fendon kampi, banlun, Trai Jisu nai ke jimpen kia ipi, wana ni actually si kemat inap nam ta jumpi, wanda nam ta jumpi akan ke caka, fidon ke jingketu, bila mud ban sifar ke jingim jumpi, bila tu jingker ban, dona akan ke caka. Dona ba akan ke jamin, na kibla tu jingker ban kibla mud ban sifar jingim lade. Dodo akan ke jamin kibla doni ke jingpang. Once ini kemat ini open doa nam ta jumpi. Hallelujah, 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 hallelujah. Nyai mo blay kini kapor, yo banera me kini kitin jong blay, blay kor kui fi, blay lor kala fi. Hallelujah. Come on. Maka kerteng jong Jesus Christ pada Nazaret dan kabur dan ketikir Trai ini bensin paman bensin kecing ini adalah plat na plat Jesus na dok toro na be ini bensin paman sejak come out right now set Raja free set Raja free give him a new life Lord Jesus rabashi kira basho Trai Jesus na one Trai dah jingat kami dan kabur me Trai meladak jorat ini bojong paman kami nak kau ini lah dan plat Trai maka kerteng jong Jesus Christ na be ini bensin paman come on right now set him free, set him free, freedom, 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 come out, the demonic spirit, go to the abyss right now, spirit of alcoholism, move from his body, move from his body, I cancel your legal right now, Jesus Christ. I cancel your legal right now in the name of Jesus Christ. Nazareth, you go to the abyss right now. Jesus set him free here. Proclaim Jesus Christ. And Jesus Christ long run. Jesus Christ long run. Allah do it dengan Jesus Christ. One minute in my phone. Sakut yang senang ini. Cancel any legal right. Come on right now. Come on right now. Go to the abyss right now. Kalau kita sini kita cuba jingkim. Kalau kita jingkim cuba jingkala kita bawa ke sisian. Jing kelas sisian nak buat jomut. Jing pelanjut ini kita psycho jong bor jong paman. Jing jurat ini bor jong paman. Orang masih kita masuk. We cancel any legal right. You spirit of addiction, I cancel it. I crush you. I trample you. I send you to the abyss right now in Jesus' name. Orang masih kita masuk.
Turainya dua pencak, mau Mpk Jisu. Mau bejo Mpk Jisu. Mau Mpk Jisu. Terpercaya Jisu itu. Keren Jisu. Mau lepas kak. Boleh kau sampai usah connection tuai. Kalau ada industri sampai nak mau akan perintah. Tuai yang boleh jual tuai mau boleh jual tuai. Kerja nak connection tuai. Keren ni kau kena Jisu. Tuai juga jinjam Jisu. Agar ni kau pun kena dicipta. Tuai juga jinjam Jisu manusia Jisu. Pelaj duit tak boleh jual tuai. Agar ni kau pun ikut khidmat tak boleh pakai. Baik ini mau Jisu. Inca ia boleh jual. Yok ya Jisu narukan ni kau pun boleh jual tuai. Kalau ni tuai yang boleh pakai. Jadi kau mau boleh jual tuai. Jadi perah job. Why did you think that banyak orang berkeluh Ini kemudian kita di warna kumar ke sini diinginkan. Instas kunci sekarang, warna itu jenis kerja, warna itu jenis kerja. Itu kan masalahnya. Satu kadang bilang. Oh. Ini dia yang yang ingin penkut no ya kan Jingialap gospel ni lagi gibri giwan syakmat karena kabor jang blay habang Jingialap ya gospel ngi kentu ya kiwai pat ki bayalap ya gospel nang yaimi namar kaladan kam kapor karena kam sisa iwai piwai nginem pet syu yeno nakanu balang rai ba nginle ya kata kam jang blay gon bayalap ya kan gospel jang jingkala bomot amban susyong haki sandi haki yang mana kibri bajelai giba badan kam ya kajing pelak lut Idan kam banlang lut nya kapop kadang gabor ha senam jang Jisu Khrist kadang gabor ha dis na kalban Jadi kan nak kumita Kristan kapor kelasan handong por syu stang katno mangin iem kum bagi balak lut Kon kala ka bamut wa kon baptis bat penyok priang yang mensim bakul bat iem gajing kum senran bat kon kelas senran bilai kublai shibut ni viewers Hai takang Ya, klik kan.